Kubli pi baro sa katup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. 4 don jing temu ke Sorkar Jela ban pinyat hi ya ka 108. Dawa ka JSU Joy Circle ban pleno e ka Cermang Sub Center. Badu Damian Eswar kumo wahet nong batamai ka nam dong bi. Tementang ni pais ki kubor ki bakamnya. Kum si benta ban pen kub bor bat ajing itu bat janai ki kin hon trailang lani ki self help group bat pen chai halor ki pangki babun na kaliang ka morang keneng CNRD Block East Khasi Hills kala penloi ka mela kam health camp hasmit haka arpunyo tarik mentau banai leber arhajar arpoi Yagan ka program la apli di ADC ka East Khasi Hills Wardri harangkat ka jingya don lang u Chief Operating Officer ka Meghalaya State Rural Livelihood Society u Arkenta u BDO ka morang keneng u Walang ki officer na kitanar bapher bat kiway Hagan ka program lawan ya shimata ki arpo tili ki self help group ki bahap hapo ka morang keneng block ki long kmena Smith ban ki shnong ki bamarjan Habakran hakan ka singi na kaliang ka kong wardri kala ajin kuble yo BDO rengkat bat ka kunhon jung u kibla tre met ban siem ban pentre kami ka National Rural Livelihood Mission ban sedang ya ki South Patli ki self help group tang hakapor ka balingkot ngatarai menta shisnem nadu mencip snam ondala don ka to ka lockdown tani ka jing penjari mo hakaya ka yen ka jungi baro hadin ka jingwan kram covid ngatarai kom ki kemie Kum ki kenthei nila mat buon ki chingie manga mapi nila wat buon ki chingie ke chingie ka kum nu syo bangemat thau to la pi long ha ka yo ka kot ki khon ki ti kim yo malit skol pi hap long ro ki nong hi kai ki pen pe ya ki kita ki di chingie bat ka ha ba de ba ka kot ka khia buon sien bagyong ba ban lechim dawai ki hospital ru salia na mar bakadon kata kakhlam don ki kemdon ki bahap ban buat ru haba shwab lech hospital bat hapadeng kini ki jing ru bon sien na padeng jongi ki kenthai hi bon ki bladu no ya ki jing ka jongki te kita ki de ki ba phin hap ban ya kren mamanta la kila yo ban ya lum lang kumni na mar balai la sya ya phi ban ya lum tina kata kadau ka wei na ki agenda jo ka meeting ka jong phi ka long ba pin ya kren halor kata ka kot ka khia ban ya ki baro ngathrai ka jing thia ka baram tam ki ong ka jing thia pang Hinen ka singi lai putrek u leber arhajar arpoi ka dorbar shnong nam dong bi kalap long ka jingjet u het shnong ka dorbar hall nam dong bi hakani ka jingjet u het shnong ka dorbar shnong baro ko wei kala i bet ban pen long da ka jingya tep vot knang ba kan long ka ba ya bet ya jenti Hakan ka singi la don lang udoloy ka elaka nong jingi upios daw rang ba right nam dong Elias Susngi Secretary Right Isidol Pakma ki dukot executive members ka dorbar shnong nang ban penlong igani ka jingjit wa het shnong ka ba yai ben yai renti Hakan ka singi ki pai nong shong shnong ki la wan chim menta hakan ka jingjit wa het shnong ba thamai kum ba prapusan percent ki pai ba hakan ka than ki la jit yu Damian Eswar kum wa het shnong jongki Kublele ki wa he wi am lang hini waro Waya cibenta lang wis kilang aji to ni sni ucit ya kinong gelam senong dengan tu sua wo koi cipemena sekejap kang wa daem kinong yeterwa kang wa songut kinong terwa wo hapi ki paiba wo cim dengan gitam kang wa senong te gani to kajingir pat no waro songut te to duwi dan hi unong job Telada wajib le man mhoi usniau serongu, mhoi usniau khanyu, mhoi usniau heu, bat kiwarem le mhoi usniau yamrem, ani mhoi usniau duk mesin, ni bah kani chong ko hagarai yong pai ba, re kini kinong rem le mhoi do jingkermen, nadu mentu kusngi, ya chimbentalang ya kre lang chiruk,
Ray boy hagawi ke kapor, lani hawi ke tem. Boy le si dagi jing kre stam yong pi, dagi jing kunyo yong pi, gamen sin kre sinabah gamen sin kre kam chnong yong pi. Yo pai ba dau pai ki dau bichar gi, yo le si dagi singi dau boy ge jing job chepi gi nong re ne ge sile. Kumshi benta ban pen kre ka national game 8000 R4R ka ban salong haka jila Meghalaya ka kunhuan ka Chronicle of All Meghalaya Kabaddi Association haka lai phuwei tarik mentau banai leber 8000 R4 ka lai let kendo yu MLA ka pentor umkra constituency uba AL Hek ban ya kren yu menteri ka tanat sports and youth affairs ka ri India u Kiren Rijiju ban itu no ikani ka association kena bagi kena samla ka ka jila kin yo ban ya shimbenta haka jingele kai ki ban pen long haka leng ki jila jong ka ri India. Habaya crunch kilat patai kubor uba Elward Jriula yato. Balada 4 itu ikan ke association ki kena ke jela Meghalaya kimla banyalik shimbenta haka National Kabaddi Senior Championship 8000 R4 ka balong haka jela Ayodhya UP ka balong nadu ka khatlai hadu khanriu tarik uyayong. India dengan masih berguna ini nama bahadum tangi padio ya kejubab na po federation dali kenang bagi kena ini yo kaya ke National Senior Kabaddi Championship ka balong ha bulan April apa Ayodhya UP nalu khalai tri lo khandu zaring di nomor bangi na penkre ini dia kai bagi kena ini yo abani simta ini kilempung ila ka ke India berkoi namang idon bun ki player na ka NCC khantam bat na ka JNB Central School ini kali kalat eki bungin pen I ya ka sap ki la kai ru nama ke lebih ha ka NCC khantam bat ha ka bentak wede bat ka ni ke laka ke badelu ke badan haka Indian Olympic Association ke badan du haka national game ba badan du haka world game du apa ka Olympic du dengan national game jaga traditional game jaga nong India kam tingi kum ginong begale aru ngismo bagadi ka kabuk siar bagi kena gi kinyo bersih mutah atau kum gini kelimpu ilakai ke kabadi ni depo badang form yang ni kong ni ong ba mat mundon player ada mentang ni lasu ngamo nomor ba ngiyo ki phone ko mangasni Bagi certificate bagi lasi menta. Hagi babun gizi nak kaki lagi dari India ru, kam ke NEC, bat ke Central School. Di kumat dan menta gila dan kumalai pesan ngon. Kibadan nak kaki, kibadan nak katakan no. Ka jingtibit nungki banyak kaki ni. Ka JSU Jawai Circle ka jingelam u President Usamla Aplang Lamare ringkat bat kit khot ki seng kilalik ban hiar jureb ka sub center ka badon ha pok chnong Chermang. Hakani ka jinglit jureb ka seng kalalap bakani ka sub center kala kalalong penban ka yeng jot ki jingkhang yet bat ki jingkernar kila sarang lut bat ka compound jong kani ka jaka kala mi nyut mi ner bat ki jingkhang yet kila pat kat tu kan Italy ka seng kala ali kenduru yau DMHO ka West Giant Hills District bat kila ai da ka jing thosha u ban juba babali la pen slam ban play kan ka sub center ka bala de ban snaya ka nadu usnam arjar khat saw bala pen snaya ka da ka National Health Mission nakaliang u DMHO la pen paw bakani ka jaka kamdon nang apsatya bat nakaliang ka seng kala dawa mardor bade ban play no kan ka jaka suman nang pang namar ki pat ba ki basa kan ka snong ki shem jing ya shisha sir halar gapang ban Menteri Kamploy Ketua Kesub Sentar Badan Chermang. Saya habai kan baru di MHO, habai itu ini bahadu minta umpadan sanction post di post cikidar. Saya ingin nagaliang ke JSU ngidawa na government maka sanction kloy di kata ke post nang manjo kan Menteri Kamploy Ketua Kesub Sentar Badan Tradisional Chermang. Mentak sengi lai pui tarik uleber arhajar apoi ka kenhun jong kinong trika GVK 108 ka batip kum ka Meghalaya EMRI Workers Association kala ai pori ka sarkar Meghalaya shitayo bakan chimtino aban penyat hi ka 108 amban chu ai contract shu ya kinu ki company nama ka contract jong ka GVK kala kot no mentau banai leber arhajar apoi long ka jingwa jungi ba ni ai khna yo ne laga ki don kam ban kran yangi ma ka ni pha letter ya ki ru ni pha letter ni pha be ka letter het jungi ha ka letter het jungi ka don ka address jungi to mentang in addition laga ki don kam ban khot yang iru kila ban phone yang haki tu ki number ki bangila ai and kila ban email yang haka tu ka email ID bangila ai kanya ki da kadi mas nak plan is AL hack tu ka sngi hi the next day hi ngila draft ka letter after 1-2 days ngila pha ya ka letter sha commissioner secretary ban ngila CC sha health minister lada ka sarkar kadi ban pentip menta tayo yang imo nomor ba ka sarkar ka kanika kontrak lakut menta resmi tingi ai pori ki menta tayo te la syam tayo ngin sadon committee ni te lada yu tingin hapshim da ka strong agitation kan ka jinga ki ka ba plan hi kan lada ka sarkar ka snap jari kumni tingin haple tingin hapshim panu ka senjam la ka yang jungi
Habay kram bikilat patai khubor na kalyang jung menteri bope ya katonot ka koit ka khia uba al he ko le tho maka sarkar jala kat hadu menta kampat danjing tmu ban pinyat hi ya ka 108 bat ka GVK kandang beteng sa shis na ban pinyat ka 108 hadian balakot ka contract Government Pachim yang dulu kan Pachim yang rai larang impala Pachim daladi lani ban ai sebai pat tiga laps ya cing trekam jong GBK kadang tek radang impat yo ai ban ai sebai ko dia larang impat kot yang dengan condition bertemai tiga haban besar dan tek mangi ko kam kan ko dengan kut no steng tiga ini kan yang jong sarkar la syong ke meeting la bunsi di kemudian masuk bahkan ini bentar lah mun bahagi kam pinpai bahkan central government we kam ru kila outsource we bentar di mentahi benong pinpai tangi ke MECL dan berpenyaji ke sulkar dan long ke ban yo te dan outsourcing ni kermen ben warna yang kecil betoy dan bentar jing syakri bentar kita boleh juga sulkar kalau adon ngejing kan tambah garai ini Pachim berleon. Mentaka sengi lai pui tarik uleber arjar apui ke Bosco Integral Development Society Shillong Province kelap pli ke Bosco Migrant Care Shillong hanong temai hapelau jong karilang shelter home. La pli ke Migrant Care di Father Paul O Lingkot Provincial ke Shillong Province. Harangkat ke Jingadon lang i Father James Tin yang Economist Shillong Province, Father Genesius Wanyang, Executive Director EIDS, Father Glorious Imle Parish Priest, Father T.A. Jos, Assistant Parish Priest, Sri Thomas Malay bat kiwe. Haka program balingkot layo ika jingroy ni kikna ka rilang shelter home. Hakikantin ay kublay jang i Father Genesius Wanyang ilayeto, bakila kwa ban sedang ni ibarit tamban ay jing syakri yakibadon kam. We want to start with a small thing with these migrants. Now we have patient Rick, who is a house father. Soon he will be switched over to this project and he will take care, and we will need a leader. He will be a second in command, but we will need a leader. We will interview the person to take up this project to a higher level. We want to do something from BITS as a province to reach out and to care for these people. Nakaliang i Father Paul O Lingkot ilapin i kimat bakongsan halor ki jing trang bat ki jing angnul jung unong yalam bahakli do ka consolation u Father Rector Major. Then after that they give us the main themes or the main goals of the congregation from 2020 to 2026. So always we have the goals of the congregation. And the first goal that the Rector Major and the Council and all our GC20 and the whole congregation is to work for the youth who are poor or the poorest of the poor. That is the first goal that the Rector Major has given to order to the solution of the problem. Poorest of the poor. Badag itu ki kubor ni lapo siya bakot, tad hudu bengin ni siyambiyang kublay shibon.